आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर दंगसी कुंथ्रानिथोई सुबा मणिपुरी लोलगी नुमित पालन पांगथोखरे पालन नसिगा मरी लेनना केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपाल थौरम राज्य मंत्री राजकुमार रंजन मणिपुरी लोलबु भारत की संविधान की नेपाल सुबा शेड्यूल चलहना बहोनाबदा थौदांग लौखिबा मियोइसिंगी मफमदा इकाई खुमनाबा उतली मणिपुर दसुंगसी लैबाक असिगी प्रधानमंत्री ओइरंबा राजीव गांधी की हुंबुद्रा मापल सुबा मपोक कुमन पालन थौरम सद्भावना दिवस पांगथोखी इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिल्लादा हयंग अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग वाइरम पुंग 6 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकनी मणिपुरदा मरुओइना आंगांगसिंगदा मिटकी लाइना वायरल कंजंक्टिवाइटिस संदोरप थेंगनरे अमसुंग केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह नंगसी मध्य प्रदेश के भोपालदा गरीब कल्याण महा अभियान हौदोखरे मणिपुर दंगसी कुंथ्रानिथोई सुबा मणिपुरी लोनगी नुमित पालन पांगथोखरे लिसिंग अमा समापल मरफुद्रानिथोई गी ngasi नुमित असिदा मणिपुरी लोन भारत संविधान की नेपाल सुबा शेड्यूल चनखिबा दुबु निंगसिंगदुना नुमित असिगी पालन पांगथोकपनी मपुंग ओइबा थौरम राज्य असिगी तोंगान तोंगान बलुप 13 न पुंदुना सेंबा मणिपुरी लैंग्वेज डे स्टेट लेवल सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंधुना इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोखी पालन असिगी मरमदा सेलिब्रेशन कमिटी की कन्वेनर लेहाउ थाबम शरदचंद्रना हाई लिसिंग समापल मरफुद्रानिथोई अगस्त कुंदा संसद की सभा अनिमकना मणिपुरी लोनबु संविधान की नेपाल सुबा शेड्यूल चलहन्नबगी अयाबा पीखी लोल असि मणिपुरदा लेरिबा जाति कांगलुक खुदिंगमकी फाउना लोननी मांगना हाई इमा लोनबु नुंगसिबा अमसुंग लोल असिबु हेन्ना चावखलहन्नबा होनाबा हाइबसि अखोई खुदिंगमकी तंगाई फद्रबा थौदांगनी मांगना हाई मणिपुरी लोल असी क्लासिकल लैंग्वेज ओइना सखंगबिनबा लैंग्वेज डायरेक्टोरेट की मखादा सेंब कमिटी अमना राज्य सरकार की मरी लेनबा डिपार्टमेंटा प्रपोजल अमा पिखटखरे मणिपुर पीपल्स पार्टी नसुंगसी मणिपुरी लोल की नुमित पालन थौरम दोल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा फांगथोखी नुमित असिगा मरी लेनना राज्य असिदा लैमिन्नरिबा यलहोंगमी खुदिंगमक की मफमदा दोल असिना याइफा पाउजेल पीबगा लोइनना साउखटपा मानबा खुनाई अमदि इंगटप्पा लमदम अमा ओइहन्नबा मांगलोमदा संगसिनमिनरसि हाइरि नुमित असिगा मरी लेनना मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी घरी की डायरेक्टोरेट ऑफ रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस इन द रिसर्च न सिंधुनंगसी यूनिवर्सिटी असिदा मदर टंग फ्रॉम इंडिजिनस पर्सपेक्टिव हाइबसिदा नोमगी ओइबा पैनल डिस्कशन अमा पांगथोखी थौरमददा यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर प्रोफेसर हरि कुमार फलाथरका अमसुंग अतै सकनाइरबा मियोइ कया सरुक याखी मणिपुरी मसंग मणिपुरी ताइबंग माहिकोल सिंधुना माहिकोल असि कॉन्फ्रेंस हॉल दसु ngasi नुमित असिगी पालन थौरम पांगथोखी थौरमदुदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी की डीन प्रोफेसर नाहकपम अरुणाना हाई मणिपुरी लोल चावखलहनगे हाइरबदी राजनीति वालासिंग अमसुंग एकेडमिशियनसिंग अमत तोइना होनामिनबा ताई नुमित असिगा मरी लेनना केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपाल थौरम राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंहना मणिपुरी लोलबु भारत संविधान की नेपाल सुबा शेड्यूल चलहन्नबा होनाबदा थौदांग लौखिबा मियोइसिंग अमदि लैंग्वेज डिमांड कमिटी दे याउखिबा मियोइ खुदिंगमकी मफमदा इकाई खुमनाबा उदली मंत्री हाई भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकार न लोल असिबु चावखलहन्नबा अमदि लोल असिगा मरी लेनबा सिंबु हेन्ना मपुंग फाहन्नबा लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न सिंबा हांगदुना होनरी मणिपुरी लोलबु अरिबा लोल सिंगी मनुंगदा चलहन्नबा मियामगी इहौसु लैरी डॉक्टर रंजन हाई हौखिबा संसद की मिफम कयादा मणिपुरी मयकपु लैबाक असी करेंसी नोटा हापनबगी वाफम पुथोखी सिविल सर्विस अमदे अतै एम्प्लॉयमेंट की परीक्षासिंगदा मणिपुरी लोल यावहनबा ngamle इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की कोर्सिंग मणिपुरी लोल तंबीबा हौनबसु शिक्षा मंत्रालयना खंगनख्रे अथुबा मतमदा थबकता ओंथोकलगनी हाइनसु मांगना मखा ताखी डॉक्टर रंजन हाई मणिपुरी लोन की नुमित लापदा लोन असिगी 8 शेड्यूल द चलना होनरंबा इहो सागतना मणिपुर की लोन असि वंकना होनरंबदो ngasiदी चही 19 सुरे मसि लापदा मयाम पुलुमोकु इकाई नबगल वेना नुक्सरी भारत सरकार
amasung Manipur Sarkar na Language Development Department singba hangdana loan asibu saukhatnaba hena mapung phananaba kanna honaduna lakli ngasidi Bharat ki Prime Minister na 14 Indian language adugi mathakta Manipuri loan busu yahon biba ngamle Indira Gandhi National Open University ki course singda maitai lomda tambina bagidamukta yamna thuna athubo matanda honanaba Ministry of Education dagi instruction pire Manipur de sungasi laibak asigi Pradhan Mantri oiramba Rajiv Gandhi ki humbudra mapal suba mapok kumon palan thoram Sat Bhavana Divas phangthokre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna Imphal ki Congress Bhavan da pangthokpa thoramda MPCC ki President K Megachandra CLP Lusingba Okram Ibobi Singh amasung AICC के स्टेयरिंग कमेटी की मेंबर गायखंगमना लुसिंगदुना दोल की कर्मीसिंगना राजीव गांधी की फोटो द लाइकत्तुनै कायखुमनाबो उठखि थरमदुदा वांगांबदा श्री मेघचंद्रना हाय सातभावना दिवस पालन की मपुंगोइबो पाउजेल शांति कांगलुमसेल नुंगसी चानाबा अमसुंग लेबाक के अपुनबा सक्तम ngakpa हाइबसी ngasi की मणिपुर की ओइरिबा फिबा मसिदा अमुके हेना मरु ओइरे पालन थौरम मसिना लेबाक असिदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा कांगलुपसिंगना मतोइना पुनसिनदुना नुंगसी चानना लैमिनबगा लोइनाना लेबाकी चाखतप परकनबा होनागदबनी हाइबसिना होना निंगसे हल्ले हाइनसु मांगना हाइखि थौरमदुदा वांगांबदा हानगी मुख्यमंत्री अमसुंग CLP लुसिंगबा श्री बोबिना हाइ राजीव गांधी असि युमलोनबा लेबाक सिंगा नुंगसी चानना लैमिनबा पामजबा अमत्त ओइबा भारत की वाखलोन सागललंबा लुसिंगबा अमनि मांगना हाइ ngasi Bharat ki Prime Minister oibiramba laikhidraba Shri Rajiv Gandhi gi humbudra mapalak suba mapok numit palan Sadbhavana Divas palan haina Bharat chenba thungna magi humbudra mapalak suba mapok palan se khoi masi pangthok jabani pandamdi Rajiv ji na pamjaram basi India da laiba akoi jati khudingmak chinnaw haktani khoi punamak amakhaktani haidana All India Congress Committee na magi mapok palan sida laiminaiba khoi khudingmak imam tana pokpa chinaw haktani nung sinana chanana hingminagadabani aduga Manipur da hojik laiba mongsi kamai toraga shanti hanjalapna khoi nung sinana chana sinana hanage damaina laiminana ba khoi hotna minasi Raija sida me ahumdagi haurakhiba irangna maram oiraga Imphal Jiribam National Highway da mitai phuruk ki miyoising ningtamna chathok chasin tawba ngamdriba si kokhan binaba Raija amsung Kendra Sarkar na akhanaba thaurang lokhat pinaba Maitai Convention Jiribam na appeal tawri paw gi merak thana atenba break ama Lengsin birau Adom anoktang na legani haibagi awaba leiraroi Hogdok chare Sarma Opticals BT Road Imphal na Manipur da ahanbo ina lens khatamak laigadaba scheme Scheme asi lawbining basingna isagi mit kasanaba fiber lens ama laibigadabani aduga frame ama frida offer pijagani khudong chaba si lawbiyu Sarma Opticals opposite Johnston School BT Road Imphal Tabi pawasi Akashvani Imphal dagini Imphal West amasung Imphal East jilada hayang ayuk pung manga dagi numidang wainam pung taruk phawba curfew komthokani Thawbal jilada hayang ayuk pung manga dagi numidang pung nipal phawba aduga Kakching amasung Bishnupur jiladana hayang ayuk pung manga dagi numidang wainam pung manga phawba curfew komthokani Manipur dasu viral conjunctivitis haiba mitta sandokpa lainagi case kayamarum thengnare hairi laina asi maruina pikliba mahiroisingda paktakna narakpadagi yumthangnariba raija Nagaland ki Dimapur jilada school sing hayengdagi hauraga sayolama physical class tawrore haine lauthokpa laikhrabani raija ki National Health Mission ki National Program for Control of Blindness and Visual Impairment ki State Program Officer Dr. Bikram Singh Khoisnamna Hiramasigi Matangda Akashvani Imphal ki ipau kangbuda hai hauji phawbada raija sigi tampaki jila mari Imphal East, Imphal West, Bishnupur amasung Thawbaldagi phangba report ki matungina maruina school kariba mahiroisingda viral conjunctivitis nabagi report phangle atopa jila singdagi chu report tharaknaba khangankhre mangna hai haukiba numit kharani dagi laina asigi case masing hengalakli laina asi mit na mangangsilaga atopa mitta suna halakpa aduga yamna sandokanba laina amani Dr. Bikramna laina asidagi ngakthoknaba pambegi matangda asumna hai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤቭ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯋꯦꯜ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 20 ꯁꯦꯀꯦꯟdsꯃꯨꯛ ꯆꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯕꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ Imphal Jiribam National Highway gi awang khul amasung ram khulani gi marakta ngasi ayuk nongna singning khaibadagi lambi asida gari kaya panduna leirure aikoi gi none paumi agui kamaina hai lambi asi yangsilliba kangpuna excavator na singba sijinna duna lambi sengdokpagi thabak kanna chathabadagi lambi asida numidang wairamdagi gari amuk chenba haure adumoinamak Imphal tamna chatkadaba mal puba truck singdi none police check post ta ngasi ahing leikhigani hairi Surachanpur Jilla de Jilla adugi Deputy Commissioner Dharun Kumar na ngarang Jilla adugi tongan ba relief camp sing da leiriba angang nifu manga rong chak samina duna makoida sana konabagi polam sing yanthokre Sri Dharun Kumar na angang sing aduga wari yotai sana duna makoida pibe yaba mateng pina ba sem saduna lei haiki haujik phawbada Jilla adugi tongan ba relief center sing da leiriba mioi lising tara taruklomda seng bag lising mapal sanipan marphuni thoi hena hawai bag lising ani sama kuntra manga alu bag lising ama samari humpuni pan amadi atai sana thaknaba polam sing yauna kangkhal amadi mompak phidak na singba district administration yanthokre People's Protection Committee konthau jamna ngasi raija sida haujik oiriba mifam phibam masiga mari leinana wakat mifam pangthoktuna tongan ba warek paya laukre amukona sinduna ningthau khongdasu raija sida haujik oiriba phibam gi matangda ngasi nongmagi oiba khanani nabagi mifam ama pangthokre Waiton apun balup na sinduna Waiton maning laikai da miyam gyo mifam mangasi pangtoktuna raija sida hujik oiriba phibam ga mari leinaba warep kaya lauki District Health Society Imphal West amasung Leirik Institute of Nursing sangai porona sinduna ngasi malem gi hepatitis numit palan thoram institute asida pangthokre One Life One Liver haiba thimna pangthokiba palan thoram aduda mioi kaya hepatitis ki check up tawnaki Palan thoramasiga mari lainana akhang hai kyana hepatitis laina amadi masidagi ngakthok nabagi matangda wangangki tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Kendra gi Griha Mantri Amit Shah na ngasi Madhya Pradesh ki Bhopal da Garib Kalyan Maha Abhiyan hudokre magna raija dugi BJP sarkar gi chahi kun gi report card chu puthoki Thoramdu do wangang bada Shri Shahan hai Madhya Pradesh asi laibak asi khwaidagi chawkhalaba raija singi manungda ama ohenba ngamle Raija duta sahi kungi BJP gi shasan adubu chawkhat thorangi oiba sanagi jukni hainasu mahangna singthaki mangna hai lakliba sahi kunmanga gi amrut kal gi matamda Madhya Pradesh bu mapung phana chawkhatlaba maromdom lepsa ngamba raija ma ohelagani Chandrayaan 3 spacecraft ki lander module gi anishuba deorbiting maneuver ngasi ayuk anganbada maipak na pangthokre lander module adu thagi akoibada 25/134 kilometer gi orbit thamki Twitter da thagatpa warol da ISRO na hai lander module Bikram gi phibam phana asoyangam yaudana leiri haujik lander module thagi laimai da tanabagi damak darka leiba orbit adu yaure module adu gi internal checking chathabaga loinana tagadawriba mafam aduda numit tholakpa ngaiduna leiri ISRO na makhata na hai module asigi power descent tha asigi kulhumdoida hauraba yai masina thagi kha thangba pol manakta numidang wairam pung manga makhaidagi taruk makhai phawbugi manungda tagani Kendra gi Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur amadi BJP gi National President JP Nadda na ngasi Himachal Pradesh ki ichauna sokhalaba Simrau de chatuna yangsinkhre makoina mafamdugi miyam ga suwari sanaki awaba nanglaba singda Kendra Sarkar gi maikei digi pibe yaba tengbang pigani haibagi thajabasu Sri Nadda na piki makoina Shiva Mandir Samar Hill amasung Krishnanagar gi chingning khaibata sokhalaba mafam singda chatuna tengbang pibagi thabak chathariba du yangsinki aroibada maroiba paw amukhanna Manipur da ngasi kuntrani thoisiba Manipuri lol gi numit palan pangthokre numit asiga mari lainana Kendra gi Shiksha amasung mapal thoram raija mantri Rajkumar Ranjan na Manipuri lon bu Bharat Sangbidan gi Nepal suba schedule chalhanna bahona bada thokdang laukiba mioi singi mafam dai kai khumna bo udli
Manipur sungasi leibak asigi Pradhan Mantri Oiramba Rajiv Gandhi gi Humbudra Mapal Suba Mapok Kumon Palan Thoram Sat Bhavana Divas Pangtokki Imphal West amasung Imphal East Zilada hayang ayuk pung manga dagi numidang oiram pung taruk phawa curfew komthokani Manipurda maruaina angangsingda mit ki laina viral conjunctivitis sandorakpa thengnare amasung Kendra Gृह Mantri Amit Shah ngasi Madhya Pradesh ki Bhopal da Garib Kalyan Maha Abhiyan hokdokre Pauloi jare